إلا دجينا ده تأخذ ياكري جمرو قد كنا واركي نقاش تشيك ويشغي سروق دبي دعم جمرور فكرة سروق حما أفكار ديجي لهمبر خوا سكنين ويا أنا مدنا ملادن جوا فكري كده بيجين مقابل ويه قطنا سروق تبي رامرو قلت قطنا سروق دادخه ايوان دمينن ماتماي يعني يقولوا تسكنن نمازن جوابتنا دليله خردبونا قطنا سروق دور سروق هرتش يعني يقولوا راستي يعني قطن وي تأثير المرود كي يعني وك شوا مشا هنقف حمد فلسفاتا وك مشا هنقف قريايه وشتشتي يقولوا جوهر اني جمر ام براستيها ام كيمانيه ده حقي سركتيه دكن قضا قام خوشك بكورايل سرناسكنن وخوشك لغور قهاتيه جملات رجي ام شيروفناكن ابي كيمانيك ده حقي سركتيه عمل سروك تم دبيجي جو ديروك زنديه يعني تم خنودك تم لخوفت قرا يعني دبيجي ديروك جمك او جمي هاني بلكي نوتو حشت جعمري خو د جواك خوزاي درباس كري يعني انسان د جواك خوزاي دوي ديروك هاني درباس بي بيشتي وي او جمي هاني ريا خوغريه كينغا غوري وقت بي ديروكا سلطه ديروكا حضاره مركزيه اب كاري هاني كاري كي بيروز بو انه اب خندنا بي برتوكا هاني ودفابو جو اب كاري هاني جي بردوام بك ويا دين يعني انا ايرو ام لحسكينا دبرتو ام دي جروباتني بلكي بيسكس ما راست حسكيد انا بيسكس ان اي غودن بي كاري هاني دكن ادبيجيم غرك ابايا ببچاندك يعني ده هر تاغ كي ده هر جي كي ده غرك جروبا كلو تشي جبرگ پیوستی ایرو به بیکاری هانی هیه یعنی بلکی دمی چو اف چند سالی چو روشک ها بو مرسله شر بو مرسله ولو بو اولویات هبون ام بجنها پیو اولویات هاتن گهرتن اولویات بوی مرسله ذهنی مرسله افکرنا جواکه مرسله کاری به وک ایرو گام کاری بن ایجا خود وی آلیهانی دیجی اثبات بده سوسيولوجيا الحرية ما بتاويكر لفيدك نرخاندن أمدكن نرخاندن ماتش سوداج بي برتوكي قرد و أمدنرن إنه أب برتوكا هاني قلكي جرينجي و بر غني بمعلوماتي خاصة أمد مرحلة كي درباص دبن نرخاندني سوسيولوجيا الحرية سر اف مرحله انا امتى درباس دبن چد آلیه اداری ده به چه آلیه گوهرتنا هشمندیه ملتا طبعا هری گرینگ دوی ده که هنی سروک دنرخینه دپرزگریه که نتو دولت هي وفرق وجودات نابرة عويدة ونابرة نتوا ديمقراطي خاصة ديروكي ده دنرخين السروك دي سوسيولوجيا الحرية انه شورشيتي درب عصبون چه شورشا اشتراكي روسيا به چه صينية به چه فامينية آجن حمويك لكوهاتن خنقاندن چما پیش نکد چما اف شورشانا دبن کتن گیان حد کیده و خو پیش نخز جبر ولو سروک حمو شورشا دیروک دنرخینه و دید دست ما انه ام چاوا کاربن انا دویروشا انا ام کار بکن و خبات بکن ام چقاسی کاربن ام ذهنیتا وان ملتا بگهر اف كتابك جلكي مهمه شو كتابي سروك تاف مهمن جي دسبيكي حتى داوي بينج كتاب دركتن ايمان فيستو هر بينج كتاب جي مهمن وقرك بين خواندن اف كتابايا هات هالبجارتن جبوغو ام بخينن دوي فتريدي كتابك بر جرين بو وما جلك تشتي باش شيغرت اف خواندنا كتابا جرك بچاندك دناv ملاتي مده جرك هركس وا كتابا بخينه ود في مانوفستانه ديجي اف تشتي بو نهجه انا مساله اشتي مانوفستا اشتي ديمقراطيتي او
تشتي بالكش تدانه شوا مسألة جواكا خزاي تشلبو تشابو جواكا خزاي مثلا دسلا داريش كده دس بيكر يعني صراع جو هي أنا أورتا دولته كومينة صراع أف صراع نه وكي مصطلح كنه تيجينا كنه سروكاتي في دخاني كرن أفات تشتكي نه ويا بالكشي جبو يجي جرك مرو في ما نفسه يجي بخينه شو أف هات كرن أنا جرك أم في ما نفسه أنا بخينن نتاني خواندن مجالك جارا خواندي أف ما نفسه ليه دهندري في ما نفسه ده باش بخواندن باش بنقاش كرن الفيدر جيفيانش بو هنا كي نقاش سر انجامي في برتوكي اجي حتى تش استيجي خوغرت تش يعني باندوري تش نقاش هاتين كرنجرو وكي كسايت ما تش شخص خود ديت اف خواندن يا جنرين اد برتوكي ده ما تش قصيد خود درب استار كرن اف فكره جو في برتوكي ده خواندن جي خوا وكي يعني دسبيك او تدي برزغريكن اي ريبازي ده هات النقاش كرن وكي شخص وكي كس يعني شو خوا ام دسبي بكن مالبات خو كسين در دور خو جواكا اغو ام دناف ده جيان دكن بشرجي يعني برزغريكن اي جواكي اواي چار سر كرن اوان بچ اواي ام تف بگرن بيك بينن افتشي گمد في برتوكي دخون يعني حتى أستك كم زدا باندورك وهبو مكاري بو أم هنا كي دبراتيكا خود أم بيك بينن أم نابجن تام يعني ده ما بيك أني أما وكي شانسك بو جماري راستي فكروا فلسفة سروك آبوده جن رزقاريا كردستاني ده رزقاريا جنيديت ورزقاريا ملتان اي رجلاتان عبيجي ده آزاديا ملتي كرد ديت يعني وأبشي نريني خوداني سربي تشتي ده سبيكا بارتيا خوشي كيتا دي أو جريدة سرخبون داني طريق الثورة بيداوي پشتی اپزگری که آنا چیبون ده به شورش هانی ده گلک نرینه خوشیدان و سر آستا سوسیولوژیا جی نرینه خودان چاوه ملت خورزگار بکن سی مهامی اساسی دانه پیشیامه او مهامی فکری و سیاسی و اخلاقی دبی انبا مهامات خود پیک بینن دست پیکی و پشتی ویشی امید جواکا خود پیک بینن طبعا مجالك انجام جبي برتوكي قرت وام تمو دايم تخوازن ام برتوكي دي جي اي او مانيفستو ان جي ان سروك ابو سوسيولوج مجتمع الديمقراطي السلام والمجتمع الديمقراطي امي ويجي كي ما دس بيكري بش هنكي بس اما تمام نكري ام تخوازن ام بي برتوكي جيب كومينجه خوا بمجالس خوا بجواكا خوا بدل ناس كرن وتمو دايم شي ام تخوازن پرورده وك سروك دبيجي تمو دايم پرورده ببن ملتي ما او جواكا ما از دبينم شي كي تشقاسي يعني روجي پرورداني زيكي هبن هفقاوي بيتر انجام بيقرتن السوسيولوجيا ازادي قال لك بسكريك جواكي وقال لك تشتني فلسفي يعني بيجي خاصة دبارتا كم وان دودة بيتر صار او الصراعات هندري مادية يعني او الكترون وبروترون او طاقة من الجمر وبهتي بيداد به حتى دقي استا اولا ورولا وان اولا صار جواكان بشترى درباس دبي انه او بسكريك جواكي خوشك هريك يك يعني خوخيادك شخوا سروكاتيش دبي افحمو زانستك بهبدو قريدايه يعني ما كريه مثلا بارت ومكري جمار وكري دوازده وكري ام بيجن باري ششا وباري حفتا حمو يك جبرق علم ناي جدا كرن علمي وضعي وعلمي ام بيجن طبيعي او حمو بري يك لقبطاليزمي ويكريج هب يعني علمي تاريخ وعلمي ادب وعلمي الزمان وعلمي هندسه وعلمي كيمياء وفيزياء وانا علم حمو بري علم قش يكبون يعني فجواكي او علم حمو جبرها خسترن فدبي از برتوكي ويت كم جزء شباب يعني راح تبونا فهم كرني جي
والأو حمو بسجريك دوازا أمراستي بين دوازا بسجريك جوا كده حمو بسجريك جي الهفدو سيار دبن يعني هفدو تكميل دكن هفدو جي بسجريك نج هفدوره يعني بحصة مثلا بسجريكا تندرستي بكن جواكا پروردت پیدا نبه شخوی بسگریک وی تندرستی جی پر بن جواکا نکار بن بسگریک خوی آبوری چاله سر بکن شخوی جی نخوشی جی پیدا به جوان و امیت جی پیدا به فقر جی چه به و او صراع يعني عندنا او کسی تیر و فقیر جی پیدا به فاب بسگریک جی حمو به هفدو گریدای نه يعني جدا جدایی تو نکار بسگریک چاله سر بکن و یازد یدن ولو بهله فهر دو راجن هفدو بهفدو گریدای نمکاروا يعني بالتفصيلات شورش واتای خوی راست ببینه و شورش بیگوره بری هر تشتی گوهرتنا هشمندیه پیوسته گوهرتنا هشمندیه جی گریدایی به خود پرورده کرنه و جنوب خود بر چهار درباس کرنه به سروک آپو جبو آوا کرنا جواکه که نو پیشخستنا جواکه که دموکراتیک و آزاد پروژه خواه تزی خواه فلسفه خواه نرین خواه دریا پاریزنامه رو پیشکش کرد اف پارێزنامە دەبن بنگەهێک ji bo rêvekirina pêşiya hişmendiyê kenû di nava civaka me de yanî ji bo ku insan karibe ji wê rewşa koletiya rizgar bibe ji bo insan karibe xwe nas bike ji bo karibe civaka xwe baş nas bike ji bo karibe bi rastî civakeke demokratîk û azad exlaqî polîtîk ava bike giringî heye ku em kûrbûnekê çê bikin di vî alî de yanî سرکفتنا شورشان تنه بالیه لشکری یان جی بالیه تنه پیمان سیاسی و مجارن هنک درفتن آوری شورش بوانتنه پیک نای شورش دماغوگ هشمندیه کنو پرگاله کنو لسر هیمن نو ور آواکرن و چاغه شورش دکار پیک بی آنا ام جی پیواجوه که شورش جیان دکن ام بالا خودین ناوا جواکا مده پر کس به گروپن جدا جدا باجارن جدا جدا کمیسر اف دبن و پارێزنامeyên serokatiyê dixwînin xwendina wanî van parêznameya dibe alîkar got ew wateyê bidin jiyana xwe wateyê bidin hebûna xwe wateyê bidin erman cudaxwazên xwe wateyê bidin pêvajoya gotê di jiyan dikin me îro jî grûpek dît bi rastî me dît got demeke dirêj ew parêznama dixwînin û asta lêhorbûna wan asta nirxandina wan pir xurt bû dide diyarkirin got dema me re dixwînin çi xwêsî ufukê miro firetir dibe dîtina miro kûrtir dibe û nirxandina miro jî digê astekî got bibe çareserî ji hemû pirsgirêkan re ji bo em karibin hemû pirsgirêka çareser bikin ji bo ku em dibin di nefetisin ji bo em karibin rastiya şoreşê di pratîkê de înşa bikin û ava bikin ev perwerda got pêk hatî pir giring e ji ber vê ez ji bo tevayî gelê me hemû kesî pêşniyar dikim ne tenê rewşenbîr û xwendevan her kes tev li van grûpa bibin li hemû komînan li hemû taxan li hemû bajaran li hemû gunda her kes dikarin wan kitêba bigirin dest xwe û grûp bi hev re bixwînin şîrov vebikin hewl bidin tê dibigêjin tiştê got tê gotin tê çiwateyê û em jiyana xwe li gorî wê ava bikin yanî jiyana xwe şêwazê jiyana xwe rêbazê wê hemû tiştê wê li gorî felsefeya nû ya jiyana azad em rêxistin bikin heger ev grûp werin damezrandin û perwerde pêş bikeve wê bandorê li jiyana me bike êdî têkiliyên jin û zilam têkiliyên mezin û biçûk têkiliyên netew û netewek din têkiliyên her kesî olên cuda tev wê bandor bibe û tev jî aliyê erênî di pêş bikeve û ya herî giring wê çanda demokratîk namet pêş bikeve û kesayetên azad werin avakirin li ser vê bingehê dubare ez dibêjim pêşniyariya min ji tevayî gelê me re ji hemû kesên azadî xwaz re hemû kesê demokratî xwaz re ji hemû pêkhatiyan hemû olan gê her kes giringiyê bide perwerdê vê pêvajoyê baş binirxînin perwerda xwe ji bo xwe bikin bingehek ji bo serkeftina di şoreşê din soger bibe.